Kardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Don Parokli BJP Congress AAP pen APHL sia song along Chipa Ogdun. Jangmi poni phaikra trok siar ni Bukajan subdivision angkang MSC ke thomke parlo borjan sarupathar lapen Bukajan MSC hanjang langso lore sarpo pathua aklam along all party hills leader conference matithi hekpen APHL sia song atumpen trok dipu ST parliamentary constituency APHL MP candidate jai kathar aphan borjan sarupathar Bukajan arat atum kang thum karni lapen ar muchipa okamai khipaman pon APHL sia song ke methang jungjung aphan chematha lok a song kali Inglong aso akhe aphan kacherai kom pendang lok Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hasau ke thom a district along Keiso atum ta paprang dun nangji Keiso atum kachelong nangji article 244a implement ji aphan isi mesen ingthir a texer ilitum a candidate jai kathar aphan ke ongdung avot pen ke thom a district pen pahai dun pen Delhi Lok Sabha parliament along ilitum kapa phihup Inglong so akhe atum kachelong nangji Ottermau state ke palong ji aphan jakong horang rabdun lonang pusi mayalong chethanpon lason si APHL si asong le ke hai lote kechi aso amen kang than lapen kechi aso longle apatta kang than loputa pachini pon Borjan Sarupathar Bukajan MSC pen BJP Congress Aam Admi Party pen Don Pharokli sose APHL si asong along chipa ogdon tanglo none phong Lok Sabha MP kangwai ke APHL si asong si ke hai de je angring dotang loputa ke ongdong aratatum pen chethanpon rinti Mayalong APHL siya songja, Rajesh Tiso, Samson Teron, Kursing Timung, Rajan Timung, Pranjol Kro, Rita Kramsapi, Kleng Sarpo Tiso, Raju Langne Lapen Penangan, Manpeng Kedokit Hekiningatum Chetongdun. Bukajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Dictator system arun nathakibole ami fight korim aru jujim bole ami akha korisu আজি বৃহৎ জয়নিং হৈছে APHL হয় ইয়াত এই হানজাংলাংসো বুলি কয় ইয়াত হানজাংলাংসো আগতে হৰিহজান বুলি কয় একেই কথা হানজাংলাংসো ইয়াত আমাৰ 5,000 কৈ বেছি মানুহ গোট খাইছে ইয়াত more than 400 families বেছিভাগে বিজেপি পৰা আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এছডিচিৰ পৰা ইয়াত আমাৰ APHLC লৈ জয়েন কৰিছে আজি আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো বিজেপি লগতেহে হ'ব বিজেপি ক্যান্ডিডেটটো একোই নাই তেওঁক মাত্ৰ প্ৰপ আপ কৰিছে বংগসেনা আৰু এছএছ গলে তাক প্ৰপ আপ কৰি থৈ দিছে তাৰ একো কোৱালিটিটো নাই তথাপি তেওঁলোকৰ টকাটো বহুত আছে সেই কাৰণে আৰু ইয়াত বংগসেনা আৰু নৰ্দাৰ্ণৰ পৰা অহা মানুহ বহুত আছে সেই কাৰণে এই বিজেপি তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিব কিছুমানে সেইটো বুলি আমি ভাবিছো সেই কাৰণে আসল যুঁজাটো আমাৰ এটা ফালে সব ট্ৰাইবেল মানুহ আৰু আদিবাসী মানুহ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ আৰু নেপালী মানুহ এফালে থাকিব আৰু এটা সাইড এই হিন্দী স্পিকিং আৰু বংগসেনা লিডাৰ্স সেইবিলাক থাকিব এই দুটা গ্ৰুপ কাৰণ এতিয়াতো মডাৰ্ণ যুদ্ধ এইটো মডাৰ্ণ যুদ্ধ আগৰ দিনত যুদ্ধ বুলি ক'লে আমি তৰোৱাল বন্দুক লয় আজিকালি আমাৰ বন্দুকটো এই ভোট দিয়াটোহে আমাৰ বন্দুক ভোটটোহে আমাৰ AK-47 আৰু আমাৰ বম আৰু এইটো বম আৰু AK-47 মডাৰ্ণ যুগৰ বম আৰু AK-47 ডেমক্ৰেটিক যুগৰ সেইটো আমি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সকলো ট্ৰাইবেল আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া নেপালী আৰু আদিবাসীসকলে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এইবাৰ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ BJP MP candidate Omor Singh Tiso phan vote kerek pi amai kangnipon Jangmi poni phaikrai troksiar ni Bukajan subdivision angkang Deupani MSC constituency Santipur Pathua Aklam along Trok Dipu ST parliamentary constituency penki thordun BJP candidate Omor Singh Tiso phan Deupani MSC ahabar arat along pale damsi vote kerek amai pedupon
Bharatiya Janata Party MP candidate Omar Singh Tiswaphan vote kerek pi amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjo Rongphar EM Lunsing Teron EM Mukut Mohanto MSc Sorbon Kumar Telenga MSc Kadom Terang P BDC Chairman Elis Teron P East Karbi Anglong President Roland Kiling Lapen Penang An BJP Party along ke thekiding atum chetongdun Nonepong MP Kangwai ke नरेंद्र मोदी के जापन आ सरकार बीजेपी आतुम मोदी की गारंटी आपकी बार 400 पार बीजेपी पेन का चोतोइदुन एमपी कैंडिडेट ओमर सिंह तिसोफान ओंगदुंग आवोट पेन पाहाइदुन रा कार्बी आंगलोंग आरात आकार इ आर्टिकल 244 एता पालंगदुन लोनांग पुसी मायालोंग थानपन लासन सिला बांगसोलोंग बांगसुरी के थमसो से बीजेपी आफान के क्रय आरात आतुम चेतोंगदुन सी वोट केरेक आमाई पी में सेन पेन पाचुनपन बुकाजान पेसार कुरुबे कार्बी आंगलोंग न्यूज Samilangso APHLC Board Committee Saihem Kangpulapen Cherok Togamai Kepadopon. Jangmiponi Paikre Troxiar ni Lakakre Plikor Kanti Constituency ke Parlo Samilangso Ahitialong APHLC Board Committee Saihem Kangpulapen Cherok Togamai Kepadopon Alok APHLC Korkanti Constituency Mepu Gongat Kiling Pensi Mai Chepahem Pupondo Labangso Mayalong BJP Lapen Congress Asong Penchi Oponsi Bang Sirkep Atung APHLC Asong Along Chepa Ogdun Lason silabang so boot committee asai hem kangpu lapen cherok tok amaya long APHLC Central Committee Kongchon bang Sarkiri Rongphar Hauragat LA Committee along Kongchon bang Robi Singh Ronghang Korkanthi APHLC candidate Barim Daniel Teron lapen prekjam manpeng kedo kethe kidingatum chetongdon Samilang so pen long ba morning ti Karbi Anglong News तो पिनिदाक कोरकांठी कॉन्स्टिट्यूएंसी आलो दा समेलांसो हमारालो दागले तुम बोर्ड कमिटी आकिमी कांगपु मन पेदोलो ला नॉन अपकमिंग 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन अफरमा असा बिनोमत के तुम सर जायगा थार अफानसी तुम फाजी पुलोसिता में अलंगली के दाम असाय टॉपिक बनमासी अलंगली बांगबांगनो देलो सवालार बागेन नि बांगलो दा Lasi pini dak board committee akimi kangpu hud dak BJP lepan Congress kado even bang sirkep ni bang sirkep apa bang pu atum la dakli tum nang nang cilang dolo nang cipam phang dolo lapen ke non dak sama nang so aha baharon ke lang damelo pulo nang tai ke damtang nikan ini thom aprang lang damelo pulo non bang ke APHLC afai senai bat side lo lasi dak ke kom nai 70% 80% amuni ke APHLC side lo non ke lapulo lapen non pini dak ke tong ke itum awareness program isi ke paduk monji cherok tok athe non lai tum la vote ke jok nai lapen ke la ke claim ke dam nai symbol alam dalang lahai lam ke chetan chepari phansi ni tum pini dak chingrum lo lahai lo tangke la symbol puthak nang dipin ben ketini pakla ben symbol alam ang la pulo je ningkan troxy ni tum torstai da symbol se gando 2019 ben ke dam tang MP election MLA election ben MEC election no da tum torstai da symbol side lo lasi torstai da symbol ke na bange tum ke kapathang de itum ke kapachini mane gyan alam lok se thano constitution alam lok se thano ben la so alam ke than pen joksi kapathang a symbol torchlight a symbol enlo lapen Karbi Anglong ara tum pini chini lo chini ata tenglo pini ke constitution na phak lasi pini APHLC long nang bar do no muni rato lasi la bangso symbol rada phan ka pathe ang thek long pen BJP atom bang dak policy nang claim no si dak angkura phelong ave gono suraksha party GSP po phan atum hang dam si konane Bernard Sangma phan atum MP ticket atum pathur dalo lapen torchlight a symbol halatum nang thi jolo lasini tumenge thai ning ko ai thai dawe la so torchlight symbol atum ponet ke la so torchlight symbol ni tumen ke ponet ning kan proxy APHLC dong ke antang symbol mati lake takit torchlight ke ban thulo lake abitari takit thulo torchlight ama mor ke cholo lase paponang BJP atum athak se GSP pojor ke la loge BJP side ke la GSP ke la lasi torchlight ki thu nang la tum na chen thu dat bange tum ke thangla we
setan non bangke APHL si tu makemang KBG tu amen ing thanai po bangke torsat bang ing thanu dai gante lasi lahai KBG tu amen kang than longle pota kang than trading license kang than lahai ge tumge kisi ben sing than po lasi lahai kisi a symbol ken ga hello la KBG tu amen kang than la pen ke non na 26 January non la vote ke jogarni bangke oh sorry 26 April non la vote ke jogarni bangke la so kisi ben bangse abang putin sala la so pudum pul phan pidong amir phan kang tip ja pornang le tang lai lo anda ke haji pan kwan ning kit ni tum ke haji phangen ning theklong binong sini Karbi Anglong arap nang le tum social media ke lang ben cheklong nang le tum nilip rong khang Karbi Anglong NC Hill West Karbi Anglong tum birta en lap tami ke dam si pachetang ne arni bang joining pini BJP le pen congress tum rong lu doi kan te atung ga hala duplicate o runo doi ben sila tum rong so phan ke bai lok mati la non rong so phan ke ron ara runo doi ke duplicate lake runo doi long ge runo doi ke central scheme era central scheme long le ku pus runo doi a page long le pudum phul ke to tan la ke ra phana pa chong thui la phana pa chobai binong lo la si la hai alam ni tum election commission of India la pen ke la hai model code of conduct a karkana po ni ne tum pale bom lo la so model code of conduct karkan pen po sela CM tuliram no hang pada soko sentis pale lo la pen aku non he jong hala socheng thanta constituency long IM lo bodi kachirong BP ha IM lo kachirong BP la tala public speech ke nije mati la BJP bana bahari to phana ke than lam nai itu la ta soko sentis pale lo la phanta kapan non do lang soko sentis pale IMP ke jekrong non la MP candidate ke jekrong hala omor sing tisu mata helmet ani kan si batreli kan ta yo na sila son do lang la pen no runo do scheme potani tum election commission of India pale ji la lam mutha la pen non la upcoming election hu BJP atoma candidate omor sing tisu hanjong se disqualified at bulodang dedi la ke tum APHL si phanang koi nang ni la ke la BJP atum hala non ke ther ke ha patum la ra phan ka chong thui ta patum hala tum sa dai che nai hala tum ke klem thap posimo disqualified at postame la ke la tum hana dai che nai Bharatiya Janata Party Dhentaghat Sakti Kendra Atum Mai ke Padupon Jangmi Poni Phaikrai Troxiar ni Korkanthi constituency ke parlo Dhentaghat ahi Thialong polling station pho Atum penching room si Mai ke Padupon Dhentaghat Sakti Kendra Meipu Lawrence Ingti ka chepahem phupon amayalong local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Mondol Committee Chunbang Chandra Singh Ingti Samelangso Town Committee Chairman Robinson Rongpi atum penchenglo Dhentaghat Sakti Kendra ke parlo Booth Committee Meipu Chunbang anparta penang an BJP a songja piatum chetongdun Labang Swamai Longka Chethan Ponki, Trok Dipu ST Parliamentary Constituency Pen, BJP candidate Omor Singh Tisoa Phan Korkanthi Constituency Penta, Ke Ongdung Avot Pen Pahai Dun Bek Nang Pusi, Chethan Pon. Lapen Alang Lipha, Ke Pahai Dun Lotes, Sorkar Pen Kedeng Pon An, I Scheme Amokha Setami, Chodeng Dun Lonang Pusi, Than Pon. Maya Long APHL Sia Party Pen COC, Bangkep Abang Phubang Phi Atum BJP a Song Along Chepa Ogdun. Samelang Sopen, Longba Moningti, Karbi Anglong News. Election amai lo sila dak pini amai padu bangala ke polling station open sila bangsu sia mai padu lo la kwan chitong te ke la nal tum non theklong lo pene ke ong dung ke sab tu sor lo tum sai de la si kado ka ve ni tum la so polling station holong la rong rubar lo ta ni tum dam lo la si ke ong dung tum ta mane na chi than don bangala non ke do bom sarkar henlo rar phan ke lang ponna ki pi ponna sarkar la Narendra Modi ji sarkar la pende chief minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma sarkar la pende Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council ke hai Dr. Tuliam Rong hang ke charipon a sarkar henlo ekelang ponai ki pi ponai la si la pusona sarkar si puthot tanil tum ke pedu thuji la pende la sarkar phansi nil tum bhut piji la pende ke Omor Singh Tiso phansi tum ke kado weta bhut piji ong du bhut pen pe hai dunji pusi kado weta la puson alam thesi na je paklang du la pende nili ningjeng tung Ladakh ha 2017 pen Ladakh la polling station phodo Ladakh ke batai tin asek tin election MSC punai MLA punai MP pusitame Ladakh bangke Bharatiya Janata Party ke ongdung abot pen si hai Ladakh ke kapre ka party si Ladakh polling station la phopen ke hai boke la puson ave pinlang si nonda rat tumke chisik ding nang lo 26 tarik nang lo pulutante adap aporting penal dak pili dun po vote pidun po pivek po pahvek po pusi lamcha konse pidun tang de pini amai long bangkuan ba don pan tum sing che pau kun pini amai long pomo Ladakh chengsi elitum kaching hon honorable MLA ke hai dorsin ro halang li tang che tongdun dasin elitum dasur da bangsu joining alam da chethan lo je non ke bangji 21 tarikar ni
चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम लदाक तारा बसालों से पेडुई जी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन रैली गलता जैसे हालादाक सी ओंगदुंग बांग पुनंगा जॉइन दुनिया तुम दो पॉइंट टू में दो लसी लासो ओंगदुंग मुनिर तुम मांग फान हालादाक ले पॉइंट दुनंग पुसी बुसना लाम थे सिनिल तुम डिसीजन एनलो लसी कि सुमाना तुम दो अनिंग जेखांग मुदे दाक्ता जॉइनिंग डेट पॉपुलर लसी पिनीता बांकेप सुसे बांगफु मैक्सिमम एपीएचएलसी पेंसी नंगे जॉइन दुन पेंटो कांग्रेस पेंडो लसी पिनी ला आना बांगफु तुमसी अनिंग जेखांग मुदे बांगफु तुमबंगसी हालादाक 21 तारिख na chonghong ni lo ma omni da tumbang amasi la tumpini bang cap sosialnya muni da tumbang abang pu abang pi tumbang pini la nang join lo la sila ke si nil tum da welcome pon lo la pendel to party phan ke an so se ke miang theklo pusin tum ma thapon pedal mana choro lo niang klong pe la pe niang klong pe sa mana deng pon lo